everyone, welcome back to my YouTube channel. Donatum pini lita ne puthot la mes aputhak si paklang pon po patrio video ta ne li mes puthak si than pon la si non bang ta mes aputhak si than po la si dak ni paklang pon ke la pu bang ke short form la pu bang ke long form di aku so ni sibet po la si puta short form ben si paklang po pu ke long form ben si paklang po di aku isan ke example 24 square di square ke doya ke de basi koson sila short method tem naing ma plute first ke la pen la into po di 4 square di 4 square claim po itum 4 square ke kon no 4 ke 16 ke di 16 ke one remainder do di ang par ke la pen la 2 pen 4 into that po 2 4 are 8 lo ke di 8 ang par ke 8 ta aku la 2 pen into the po 8 pen into the po di 8 1 are 8 to 16 ke di 16 plus 1 ke 17 lo ke di aku one remainder po aku la ta aku square la so tu ta square lo ke di ang par ke 2 2 are 4 4 lo ke di plus 1 5 dio la ke joy tik an thi hek tan si tum answer long lok lo ang par no itum short long form ke sta short form na lo ke di long form nam paklang kon po de 24 into 24 ke di ladak ke ko ano 4 4 are 16 ke di 6 1 remainder 4 2 are 8 9 di 2 4 are 8 2 2 are 4 ang par ke itum non dak iklan nge pilo plus po ke di la 6 ke 6 7 thot po ke di ang par ke la 9 pen 8 pang rumpet de ko an lo 17 di 17 ke di one remainder dolang ang par ke la 4 di ang la 1 pang rumpet de ko an lo 5 ang sar ke long ke la pen la sem lo stala ke ding u di ke tong thu klem nang hormu gali la england i tham po la sinan ke la da ke prap